Bam, čaute a vítajte v pokračovaní tejto hry Half-Life 2, alebo videa, ako sa to dalo povedať. Dúfam, že toto video sa vám bude páčiť a dáte tu na odber, zvonček a like. Ty vole, sa opakujem, neviem čo už. A ja si musím zdržať a ideme na to. Takže, naposledy sme skončili pri tom ujovi, uprchlíkovi, ktorý nám poradil, sme išli tým smerom, kde sme išli. Ako vidíte, ja som po dotočení videa troška ešte kušik zahral, tak pohral. A jak vidíte, mám vozidlo, znášadlo. Vidíme, čo toto vám mašinka dokáže. A toto čo? Oh. Aha, to mi nebude treba. Hej, ček. To je... Joj, dobre, tak tohto sa nezbavím vôbec. Čím je zasratý, posratý, neviem. Au, počkej, chcem za ním. Poď sem. Joj, to čo bolo? Poď sem, ty špina. Počkej. On je už asi zdrhnul, že? Ja, on je zdrhnul. On už je... Joj! Uj! Zabij. Okej. Všetko je v pohode. Ja som dúfam, že všetko je v pohode. Okej. Čo to pikne? Matky. Dobre. A čo? Zásoby. Oh. Spal to dole. No poď. Čo to je také zaujímavé? Boje. Nič také special. Počkaj sa... Alebo nie, to necháme neskôršie. To sa kúpim neskôršie. Dobre. Ja mám z tejto by sa videli dobré triky. Poď. Jaký jump. Hey down there! Supplies! Tak. Čo? Zásoby? Ďakujem. To čo je? To je... Súd? Čo to je? Čo tu mám robiť? Aha! On to... on to nadvíhu... Tak počkaj. Tu nejaký tunel, som sa nebol. To nie je niečo náhodou. Ale tma tu je ako vejka, jak v riti. Hej, dobre, tu sú súdy. Nádhera. Dobre, tak ja som pozrieť. Okej. Hop. Joj! Však nemôžeme mať baterku a všetko spolu zapnuté. To mi vyžiare toto. Počkaj... Bum. Čo je takové šotovo? Asi hej, jak vidím, tak počkej, to už asi môžem ísť, ne? Yes, to už môžem. Poď. Aha, to... Dobre, to som si rozbil. Joj, to som...
Nádhera. Dobre, no či to... Aha, kombajn. A ide... Wow. Rána? Super. A čo teraz ako? Ako... Či... Skúsim ísť tam, kde on. Aha. Jaj, no ja som to tu rozbil, ten most. Tá počkaj, ale teraz čo ako? Počkaj. A teraz že... Ja... Aha, to sú dvere. Dobre, aj deal. Dobre. Tak ja som už starý debil, to už nič. A tu tak... We now have direct confirmation of a disruptor in our midst. One who has acquired an almost messianic reputation. No, a čo teraz? Karnička... Zásoby... Čuňo! Čau. Ako sa máš? Máš pekný úsmev. Dobre, a... Granáty! Zbranie! Ty kokos, však to je... Zlatý dúr, toto tu. Granát. Granát. Skla. A to potom za to nič není? Jaj! Nepustím ťa. Dobre. Dobre, zlatý. Dobre, ja sa... Dobre. Stačilo. Hacky jak je nedá. Ešte počujem zmrda nejakého. Ešte počujem. Jeden dole. Okej. Nádhera. To čo? To boli... Granáty. Joj. Dobre, tak on mi dal damage. Dobre. Okej. Tak... Dobre, tak ja som kus chuja, no. Som si minul skoro všetky HPčka. Aha. Je v tomto niečo? Je niečo? Nie, to nie je nič. Dobre, tak ja som kus dementa. Dobre, som prišiel HPčka skoro. Ja. Dobre, to bolo nenapadné. To bolo nenapadné jak svinia. Je to tam? Pôjde, všetko, zatiaľ. Že by? Ne. Okej. Počkej. A čo tu mám robiť? Ty kokos, tlačítko nejaké mám zase stlačiť, či čo do piči mám? Počkej, dobre. Ty chceš go?
dôlky, normálne, tabulky. Takže čo tu mám robiť ako? To nejaké tlačítko tu není, alebo co? Počkej. Wait. Aha, to by asi blbé, ale počkej, vyskúšam to. Čiže... Ver tomu. Klak. No, dobre. Ja si myslím, že som asi niečo... Čo? Aha! Ježiš, to je skryté. Ja som to asi... Ja myslím, že to asi nebol dobrý nápad. No to verím. Všetko? To si boli všetci, že? A sú nabojky zadarmo, paráda. Hopla. Hopla. Okej, Okej. Čo? O! Aha, dobre, to by som asi nemal, to musím asi rýchlo ísť. Dobre. Dobre, tak kámo. Trafil som? Nice. Tu bolo lekárnička. Dobre. Kámo, dobre, ja som tu skoro skapal, no. Musím byť opatrnejšie, no, musím byť. Nie. Aha, to je tako... Čo to všetko? Všetko žiješ. No. Nie. Dobre, ďalej. To čo? Čo je? Hej. Netrafil vôbec. Dobre. No. Tak. Ahoj. Základ trafil. To je tá strana. Trafiť. Joj, dobre, tak ma to trafilo. Dobre. Chill. Ty vole. Dobre, to je masaker. Ale dobre, zatiaľ čo mám povedať tej hre, zatiaľ sa mi páči. Zatiaľ je dobrá. Po 2 rokoch stále dobrá hra. Vynikajúca. Jasne. O. Tu nie je čo. To sa nedá ísť. Čo to ako on tak, že zničiť, alebo také niečo. No. Aha. Poď dobre, yes! Ja sem. Naboje? Do čo? To čo boli? Neviem, zober sa. Neviem o čo sú, ale okej, to asi ty si. Ja dúfam, že nesem
čo, Kriste? Poď. Dobre, tak tebe mrdá. Dobre. Ja. Maj za dvere. O. Dvere. Dobre. Perfektne zaparkovanie. O! Čo je? Revolver. Poď. Joj, to je aké dobré. To je aké dobré ten revolver. Kam revolver? Stále dáva veľké šupy. Tak. Poď. Revolver budem použiť stále. To je najlepšia zbraň. Je strašne silná aj. Dobre. Dobre. Áno. Poď. Rýchlo. No to je otravné. Keď prebijeme. Kam vedia, umrem. Nie, podri. Vypadni. Dob. Nie. Okej, ja som strašne v riti. To si savnem. Dobre. Čakal som. Tak, je to? Yes! OK. Dobre, skoro som chcipnul, ale... Chodím. Naboje. Ďakujem. OK. Na čo? Ďalšie náboje. Dobre. No teda. Budem pokračovať. Čo, naboje? Naboje. Žiadne naboje. Nice. Tak toto zbraň, to je OP, to je strašne OP zbraň. Revolver je najlepší. Ako za mňa je najlepší. Je najlepší. Skôr napíšte mi do komentárov, aké je vaša obľúbená zbraň Half-Life. Tak, nádhera. Dobre. Dobre, test. Či to na to je? Bol to na to? Hej, bol. No, čo sa
to... O, nice. Tak asi zdráme, ne? Okej. Kámo, to je top parkovanie. Najlepšie parkovanie sveta. Asi zdráme. Aha, tak som mal šťastie. Dobre. Tento stačilo. Oj. Nádher. Dobre. Toto je vrtuľníky sú strašne otrávne, ale fest. Čo je vlastne? Dobre. Už sa to... To ešte má time. Je blízka. Čo to bolo? Ale čo z toho? Čo to z toho? To? No. Joj! Dal? Ja som, že kráľ znašal... Nie. Uprav. Yes. Teď nám byl to revolver. Ale ja tam chcem ísť. Dobre, bude to zbytočné, ale... No, dobre to bolo. Nice. Á, to jasné. Ale sa nebude byť. Ja sa nebude byť, ktoré to bolo. Asi niečo.
Ale sa mi ľúbia, keď tam boli poderačky. Joj. Na hovno. Dobra. To są jak... Oj. Rakiety. Dobre. Debilný kombo. Hej. Však dobre. Na to bude. Stačilo už. Konec. Stačilo. Ešte. Aj, do boha. Tam si pare. Here we go again. Zase. Zobral som toto. Tak. Toto je na čo? Jaj, to ako tam vec mám dať. No dobré. Okej. Máme tam veci. Okej. Učiteľa jedna. Aha, to ako stačí nebude, hej. Tak... pračka. Počkaj, ako sa tam ako do... Zásoby. No to Dobre. Nenávidím zombíkov. Dobre. No to... Tak. Nádhera. Niečo nebude? Taká skrížka. Taká skúmaj. You're Freeman, aren't you? Na čo som ja, I ty wouldn't believe vole? it if I couldn't see with my own eyes. Dr. Gordon Freeman himself. Dr. Gordon... Dobre, hovorím je Gordon Freeman. Gordon Freeman, to je jedno. Ako to je Dr. Gordon Freeman, tak... Tak to je celkom divné. Okej, tu sa zaparkujeme. Gotta tear down this camp and get out of here. Greetings to the Freeman. Každopádne, ak ste si všimli, že hlas hry je potichu, tak to kvôli tomu, lebo aby ma bolo lepšie počuť. Hej, ako, dobre, ja to môžem nastaviť ako ešte vo videu, že je hlasnejšie, ale pre istotu radši. Ale zapol som titulky, to už od prvého videa. Vlastne. Okej. Čo ideme? Poď. Kam mám ísť? Krabice. Nie je niečo? Take a look at this. This here's the dam. It's just up ahead. Eli's hideout is here, a stone's throw from the apron and nestled in the old hydro plant. But getting there, with that hunter chopper on your ass, next to impossible.
To je tako Good typ. news is, the Vortigaunt's working his magic on your airboat, so you'll have a little more firepower going forward. I think he's just finishing up now. Go on out. Ještě se podívat. Je to něco. There we are. That gun came off one of the same hunter choppers that you're up against. I always like to bring a little irony to a firefight. Take that chopper down, and you should be able to tear on through to Eli's place. The Freeman will accept this weapon or suffer greatly on the road ahead. Neboj sa, ja využijem najlepšie. Však toto bolo aj v tejto základni, ne? Hej, je to ona. No, počkaj. Give him hell, Doc. No. Ja teraz. Nekonečné. Dobre, tak môj aim. Však to už nemá šancu proti mne. Však ja som tu zbrojený, nie? Nice. To je ľahké bolo. Sa nechcem veriť. To bol G-Man. Videli ste ho? Videli ste toho chuja? On ma prenasleduje. To čo je? Co toto? Toto. Dobre, tam žerce. Aha, ako vážne. Poďte. Skoč. Čau, môj zlatý. Čau. Čau. Poď s Bohom. Už to je jaké ľahké. Mechanička? Poď. Čo bolo to stane? Nie, tentokrát ďakujem. Dobre, nie, dobre. Kámo. To ja som... To sa iba stane, nie. To sa čak stane sa. Skoro... Okej. Dobre, to sa nepovedal. Slide.
ešte hento. A tu zase ide, fest. Tá elektrika sa vymyslí, keď tu nájdem. Aha, nič. A toto čo? Nejaká zem? Dobre. Joj. Kam to ti trbe? A prowadí to? Kámo, nie. Však choď tam. Dobre. Streda po... Ma to ani nevidí. Také pekné, dobre. Mal som, že... dobre. Prišiel som vo všetko. O elektriku, Ne, nebude boss fight. Nebude boss fight. Nie. To nebude boss fight s helikoptérou. Ja ti drbem. To vôbec. Daj mi jasne nejaké zásoby elektriky. Lebo... Tak, dobre, keď toto mi vyslá, že to dobre. Ani ja som poslal z helikoptérov, čo vyzerá jak dron posratý. To je stretno. To sa taky nemá. Ježiš, dobre mojo. Poď. Ešte granáty. Dobre. Dobre, chill. Hej. Yes! Ty vole! Dobre, tak to sa mi dá pekne temno. Keby nebolo tej elektriky, tak ja si už... Jak to mám tam? Taká elektrika. Neviem, jak mám nazvať tu mám. Vlastne iba elektrika. Alebo to bolo. Elektrika. Vlastne. Nebudem to hovoriť elektrika. Si sredí. Oblek. Oblek mám na sebe jeden. Nič. No jasne. Na skoro to je. Ako mám otvoriť.
Počujete to? Tú ozvenu. Dobre, to je strašné. Z toho som si nikdy nevšimol. To kým potrvá. No. Poď. Co sa dostane? Okej. Wow. Čo? Kámo, to jak zomrel typek? Jak si zomrel? Jak si zomrel? Ty vole. To ani není možné skoro. Glitch ho zabil, no? Ty, jaké zásoby! Jaké zásoby tu na? To je odmena za to. To je odmena za to, čo som tu pretrpel. Ty, kámoš, to je kráne. To si ako mysleli, že čo ja tu príjem bez munícia, tak? To, už keď som tu na. Ešte tu má byť jedna tá bomba, ne? Je to ešte jedna. Kámo, nič tu nenechám. Okej, voda. Teda ako čo, ako ďalej s tým. Tu sú nejaké schody, daj. To ti musí jebať. Si robíš zo mňa pičo. Dobre. Hlavne necílim zase. Čo to tu teraz? Aha, tak asi zdráve, ne? To mám jumpnúť, hej? Chceš povedať? To mám jumpnúť, hej? Tak, neviem, to mám jumpnúť. Aha. To nehovor, to nejumpnem. To nejumpnem, kámo. A? No dobre. Yes. Jumpnem. Dá sa to jumpnem, ale sa na to najprv nejako rigovať. Dobre, kľud. Čo robíš? Keď sa povodí tým človek. Akrobatiku robíš? Kámo! Flip, normálne. Daj, jak som nejaký frajer. O. Pekný. Výkon, legend. Hej, takové mesa. Ale to sa tak volá. Dobre. Takže sa opúšťame. Poď. No okej, tak asi ideme asi ďalej, no. Tu čo ako bude teraz? Dobre.
Tam radšej neskačem. Tu má jak v riti. Počkaj. We've got something. Okay, it's human. Hello? Take it easy in there. You're safe now. You'll have to forgive the scanning process. We can't take any chances. To čo je ako... Dr. Freeman? Gordon Freeman? Ajde, ty si tota, ne? Čo... To je tota, ne? Typka, čo pri teleporte bola. Hej, to je ona. Ja, dobre, ja som si myslel, že som niekde v base kombajnu do riti. Is that you? You've made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the Black Mesa incident. Mossman, ty vole. Oh, Black Čo je Mesa. tam man? I do so envy you working with Eli and Dr. Kleiner when they were with To the nie je žena. To je chlap prezečený za ženu. top of their Kúkni field. sa na ňu. Ah, na ňo. there we go. Dobre, počkaj. You can come through now. Počkaj, sa kúkneme na ňu. Alebo na ňu. I'll take you down to Eli right away. He would never forgive me if I kept you waiting. Ako... No dobre, nemôže to byť. Nemôže to byť. You could certainly use the extra help Nah, around to- here. What? We've covered a lot of ground in the last few months. doesn't Things play were count. so much Should be faster glitch, when we had more glitch. people with your training. Oh. We're closing in on a reliable local teleport Which one? technology. Something the Combine still hasn't mastered. To čo je? Eli thinks their portals are string-based, Kámo, to je jak... similar to our To bude Kaladial model. ďalšia broken But they vec. failed to factor in the dark energy Ty equations. kokos. They can tunnel through from the universe, but once they're Ja there, nemôžem berať ani they're veci, dependent on keď local je to za tým. transportation. If Pozri. they knew what we were doing with entanglement, Ale hitové do toho môžem. Ako doby... listen to me. I sound like a postdoc. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Bezo mňa si chcel ísť, hej? Where was I? Oh, yes. Dr. Kleiner compressed the Zen relay far Dobre. beyond... Ježiš, to dobre. Eli, look To what I bolo found asi in the hodinu airlock. mojho života, toto. Gordon Freeman. Let me get a look Eli. at you, man. To je on, ne? On sa mi zdá, že bol mladší, ne? Keď bol v Black Mesa. Hej, bol mladší, ale kam... God, you haven't changed one Kámo, eye. tak ty si slustol, ty vole. Tak kam on nejak pribral. Yoda, how do you do it? Now let's see. The last time I saw you, I sent you up for help after To není Eli, to není doktor Eli. To je pirát Eli. To je, on je the pirát. resonance cascade. Ty si I never pirát. thought it would take you this long to get back to me. Welcome to the lab anyway. It's not Black Mesa, but it served us well enough. Black Mesa. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here. Čo tu môžem robiť? Right Ako? you are. No, máme tu MIT majonézu graduates nejakú, are máme few tu and nejaký far between budík. these days. We'll get you out of that hazard suit and back ďalšie into your budíky. lab coat where you belong. Let me just finish up some work and Nejaké I'll see what I can dig No, up. ne, to není. Dr. Freeman, it's been a real honor. To sú nejaké... I'm looking forward to working together. Zavreté. Feel free to look around. Tak veľa toho tu nemáš. O, otvorené. Oh, Dr. Freeman, you should stay with Eli. Go on, I'll rejoin you shortly. Čo tu je? Kuchári? Čo mám odísť? Mám vyhadzuješ, naozaj. Ja tu môžem... You go ahead, Dr. Freeman. Spend some time with Eli. I'll be back as soon as I catch up on some work. Aj, dobré. Ale toto si berem so sebou. Pičo jedno. Fine scientist, Judith. She was up for your job at Black Mesa, but you edged her out with your Innsbruck experience. Aha, to je tá kurva... Aha, to je ona chcela ísť ako za moju robotu v Black Mesa, hej? To, kámo, to keby som myslel, že ma žena predbehne, tá neprežila by ani sekundu. Ja viem lepšie bojovať ako ona, však ty kokos. Si predstav, že teraz ten oblek, čo mám ja. A predstav, jak by vyzerala s tým ona. To vôbec, to by nikto nedopustil. Oh, Gordon! The Vorticon Yo. said you were here. I can't believe you made it so quickly on foot. I believe he broke your record, honey. Well, he earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. Ja There's sa nothing neposral som Gordon can't handle.
with the possible exception of you. Dad, please. Hej. Ak si myslíš, že s ňou budem jebať, tak na to môžeš rýchlo zabudnúť, chlapče, dobre? Na to môžeš rýchlo zabudnúť. Nebudem. Odmietam. No tento ksich, ty jež, no to... no. Take a look at this, Gordon. Čo je? Čo je, aká guľa? To čo, dračo vajce? No nič, chlapče, idem si oddychnúť na chvíľku. Yeah, boy. No asi čo? Nikto nič nevidel. To si nevidel, hej? To je naše tajemstvo. Alex? I thought you were on watch. The Vortigaunts relieved me so I could come see Gordon. Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs well in hand. Someone misjudged the capacity of the Combine Thyristor. Podceňujem kapacitu. Are you blaming me? No, not at all. It was a calculation error, not a mechanical Jaká problem. nahnevaná, kúka je tu na. Jaká nasrata. Si myslel, že to... No ty vole. Then maybe you should let me do the calculations next time as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Ja kúkal na ňu. Ja kúkal na ňu. Why don't you take Gordon along and give him some practice with the Gravitačná zbraň, gravity to gun? čo je? Sure. Come on, Gordon. Let's go have some fun. The zero-point energy field manipulator is not a toy, Mine. Alex. Let's get out of here. Čo? Tak čo ako portálovku dostanem, či čo? To není portál. To není hra Portal. To je Half-Life. So I see you've met Dr. Mossman. She's one of the main reasons I spend so much time outside. No, You should hear her drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down here. Iba žiarliš, že? Ty vole. To každá That's the žena old tak passage to žiarli. Ravenholm. We don't go there anymore. Čo? Čo tu je? Raven? To čo je? Ja tam chodím. Čo to je? We used to be able to go right up there to Ravenholm. It was an old mining town inhabited by some escapees from City 17. Believe me, that tunnel is sealed for a reason. Aj, dobre. Je to ísť. Tam mám celé ísť? Ne, to tak celé ísť. Daj. Poď. Ne, to čo je ako? Ej. Prečo mi to nejde? A jej to ide ako, hej? Joj, dobre, mňa už je... No, dobre. Čo tu je? So, here we are. The scrapyard. This is the gravity gun my father was talking about. Zachod! You can call it the zero-point energy field manipulator if you really want to. Aha, to nie je portálko, It's to čo je? designed for handling hazardous materials, but we mainly use it for heavy lifting. Give it a try. Wow. The primary trigger emits a charge. You can punch stuff and send it flying. I found it handy for clearing minefields. Aha, okej. O. Čo to je? O, na zvržení. The secondary trigger lets you grab things. You can throw them with the primary. Once you've picked something up, you can drop it gently by pressing your secondary trigger again. Pick up some stuff and toss it. Nice. Počkej. Počkej, tam to. All right. O! To vidím. See if you can stack some stuff to climb up here. Počkaj. Ty, to je z Black Mesa ešte. Tyk. Alebo je? Zoberem. A tak. Try stacking some Oh. things. Grab something with your secondary trigger,
Then press the same trigger again to drop it gently. Okej, som tu na... All right. Ideme tu. Počkej, nehaj sa tu zobrať. Tu som kúkal, a tu je nejaký achievement. Že to letný humor, zavinem všetko za chodem. Chcem to skúšať. Zase tam je nejaké nepriateľ, nie? To je asi v bojsku bude. To je nejaká zbraň, bude super, nie? Na nepriateľov. No nech mu to hajzal zatiaľ. Now let me call Dog. He loves to play fetch. Psa? Dog! Come! Ona má psa? No dobre, nie, vôbec, to vôbec. Vypadni. O, dobre. Čo to je? Good doggy. Čo? Gordon, this is Dog. My dad built him to protect me when I was a kid. First model was about yay high. I've been adding to him ever since. Ježi, Have a night, no dobre, boy. furt lepšie to, čo chová ten Okay, doktor Dog, let's šialený. play catch with To Gordon. het kreba, fuj, to vôbec. You'll need to use the gravity gun. Gravitačná zbraň? Okej. Go ahead, Dog. Throw! Tu basketbalové? Daj mi loptu, ne? Nejakú. A ty co? A to mám chytať, hej? Good catch! To mám chytiť ako, dobre. Throw another, Dog. Daj sem. Awesome! Another one, Dog. Ty tu co sedíš, more? Nechceš mi pomôcť? Okay. Dog, go get your ball! Míček? No ja tu chcem hodiť do tohto. Daj. Chcem dať. Nice shot! Wow! Poď. Dobre, poď. Poď po to. Poď po to. Ty, aký to? Throw. Nice catch. Jaký srandovný pes. To okej, to budeme robiť ako, hej? Okej, to budeme robiť. When I told you Dog liked to play fetch, I didn't tell you who we fetching, did I? Čo dám to tam? Sweet. Where's your ball, Dog? Joj. O! Aha, pozri. Lopta. Tu máš, ty. Tu. Máš. Okay, Gordon, let's try something else. Dog, throw something bigger. Dobre, to bude šťastné. Chceš po mne hodiť? Krabicu nejakú? To, jaké zlaté. No, Dog. Tak to vôbec. To si skúsiš. What is it, Dog? No jaký nasoroty. Scatters! Keeping the area. Gotta head back to the lab. Come on. Budeš sa tu si head? Počkej, no daj. Poď headcrab nejaký. To som mal achievement? Yes! Zapnem všetko záchodem. To je dobré. Toto nenechám, chlapci. Tak. Dad, it's Alex. Do No, you to zase read? potrvá. Čakám. Come on, Už Gordon. 15. No, ďakujem. Poďte, ja som zachránil. Rýchlo. Jak som tam bol už. Hej. Gordon, you need to get out of here. I can't leave my father. Dog, take Gordon to the Ravenholm tunnel, then circle around and try to meet up with me. Hurry! Veď som tam bol. Ježiš, to je aká som... Poď, ja som tam. Tam akože ísť, hej. Čo, pôjdeš?
Tak ty si pekný. Okej. No tak to čo bude sranda toto má. Wow. Čo to je? Klapček. To. A čo si stalo? To čo je? Aha, to ja. Ideme preč. Na čítaní. Do Rainbow nechodíme. No dobre. Ja si myslím, že túto časť nechám asi na budúce video. Dúfam, že toto video sa vám páčilo. A ja si myslím, že toto asi je koniec, tak čaute.